Assalamualaikum. Mana bebenangan tak? Mana? Aduh, barudak mana? Gede nama. Barudak? Atuing. Ngerusep? Cacing. Ini udangnya, Bray. Ini udangnya pada meninggoy. Iya. Oh, meninggoy. Dari review upan kemarin teh ikanna pada lahap. Lahap. Nu make ieu teh nu nanti kue marinya. Kue mari, udang, wader, cana. Nah, ini hasil tangkapannya, Bray. Jair. Jadi untuk segala jenis ikan alam dapat. Itu zebra ge dapat. Zebra. Zebra nanti. Aya zebra. Zebra. Jadi gerani ngalina. Tah, Bray. Tuh. Mujair. Amin. Nah. Gak tahu. Wah, ini wader. Si wader teh ieu, Bray, tah si wader teh. Tuh. Cana dapat. Jadi mantap. Doyan. Pada dimakan. Upanya yang kemarin di review. Tutorial kan tuh. Sok anu periogi cana tah. Sok. Cana limbata tah. Limbata sawah. Tuh. Periogi teh butuh sok bawa we ka dieu lah, butuh. Hasil tangkapannya. Barudak macan kadarieu, Bray. Saya kadenya ngurak. Oke, hasil akhir. Hasil akhirnya kayak barudak tukang katanya ngurak atau ngusep? Ngurak. Oke, kita tungguin aja, Bray, di sini. Nah, tunggu di sini. Anak-anak lagi belum pada datang. Gak tahu ngurak, gak tahu mancing, pokoknya tungguan di dia si Bray lah. Oke, tungguin. Anak-anak kan belum datang, Bray. Anak-anak belum datang. Gak tahu mancing belut atau mancing ikan. Kita tungguin di sini ya. Si Bray juga ini baru pulang kerja, Bray. Jadi Bray ini udah jam berapa ya? Ini jam 18.01 ya. Maghrib baru beres maghrib. Oke. Belum pada datang, pasti tangkapannya banyak. Kita cekidot aja ya. Oke, tunggu, Bray. A few moments later. Anai. Kebayakeun sawah. Oh, cing mana ningali hasilna? Mana? Cing. Mana OTW ditunggu. Tuh, Bray, karek datang, Bray. Duluhur. Tidak gue anjing, banyak karek datang. Anjay, karek balik. Kacidat teuing mana? Main MVP ya. Anjir. Bagongnya sa? Dapat bulut pink. Bulut pink? Emang pink? Oh, pink. anjir. Tapi paes anjing. Kubay dah. Albino meri mah? Bukan. Albi pink. Albi pink. Oh. Sakit. Tapi mati dibobetin. Dibobetin. Rupakuna tuh. Bulut abuse. Berhitung atau berhitung? Ada 7. ada 15. Itu iya di dia ya, Bah. Lah, ambil tempatnya. Nah. Mari berhitung, Bray. Di bagong. Sok. Hitung lah tuh di luar gitu hiji-hiji. Singa balik sate anjing kapake. Nah. Pain bikin hiji. Sewan. Nih. Sang 3. Mana atuh teh? Yong. 4. Goblok soan aing jahe. Go. 5. Roku. 6. Nana. Haci. 8. Ciu. 9. Ju. 10. Wici. 11. Juni. 12.
Pisang. 13, Tuyong. 14, Jugo. 15 ekor. Anggar sesuatu 15 ekor, Bray. 15 ekor. Nice, Mang Mimin dapat berapa? 7. Si Jimmy dapat 3. 3, 10. Berarti dia 5. Begitu. The bagong of hari ini adalah Jimmy Fernande. Oh, bukan harinya Jimmy. Itu hari Jumat ya, hari Jumat kan? Jumat aing medal. Oh. Kamu kalian mau lihat ubi bakar Cilemu nggak? Mau. Mau. Oh, enak. Dan ini Wih bakal Cilemu. ubi bakar Cilemu. Nice. Ukulanas. Ya. Ya. Mau balik geus kacau. Kulanas ubina cenah. Panas. Biasa. Iya mah teh da Ini princess. ubi bakar Cilemu, guys. Tuh. Ini liang. Mana liang? Tah, ini hasilnya, Bray. Baju dulu. Ada sih. Putih dapat belut putih itu. pipi anjing. Si Jimmy ada tanda-tanda, bagian ada tanda-tanda, bagian ada tanda. Benar. Biasa. Bagian ngece. Tapi era kudu laleutik. Bagian ngece, nanding bagian ngarece Jadi si Joed geunah ya. we sekali-kali tapi jeung urang mah teu da urang teu ngiluan, Bray. Jadi can asup hitungan ieu mah. Ai bagian Tes baju. tes baju. Alus wisitna tarik. Tuh, gitu Bray hasilnya teh, Bray. Tuh. Hari si Bray teu ngilu geura teu hujan, bebenangan loba. Berarti ulah aya urang itu. Telah di konten. Ayeuna mah pel. Kopi. Kopi. Kok dong dupak wae. Tuh di itu kopi mah Di mana? di warung. Di juru. Di juru. Aduh, aing alam eueuh. Hah? Ente udah itu mah adik urang Si bujanya. jeung abuje Ka mana? karapiak. Ini besar. Tapi bisa min. Bakar dimin. Bray kasida. Anjing. Terame anjing. Sing dirancang. Tahu urak Jawara teh, tahu urak Jawara? Mana? Iya urakna ieu. Iya nih ieu. Bye. Iman euing atuh. Gobah teuing. Kolecer goblok. Biru kene. Kolecer. Kan urangnya biru udah tadi dipake. Banyak yang penting. Nah, ini Kolecer. urak Jawarana ini, Bray. Tuh. Nice. Kopi, Bang. Urak Jawara urak Jawarana ini, Bray, urak Jawara ta. Tuh. Urak Jawara nice. Ini ada tanda. Ieu nu teh nomor sabaraha ya? Nomor 9. Bada gagal. Didinya mana digagal wae. Piceun tadi urekna. Piceun urakna. Oh gitu. Eta urak nu sok menang gedean teh di piceun. Henteu tadi bawa. Oh tadi bawa eta urak. Di museumkeun. Aduh di museumkeun. Kami tuh Lamun aya nu nawar kumaha? mau dijual 20 juta. Mau jodoh betul betul. Mau dijual. Jabati jodoh. Jabati pemilik. Pilih piyik. Nah, tadi udah review tangkapan si Abah. Si Abah menang sama. Sa akuarium. Hari rupan emang. Ya bener ya, sa akuarium. Tuh percaya kan? Nah, ini tangkapan barudak ARS. Hah? Tuh. Nah, gitu. Hah? Nember ayaan? Naon? Oh, cana. Kita satuin nih. Nyir haneut kieu caina. Ini cana, Bray. Cana mana Mana Emang geus jadi? Ih. Nah, cana Bray tuh. Aduh, ngajeng di cana. Hiji keun aja nu badak caian. Oh iya, pelakeun ada di Bray.
sorangan nih tuh. Anjir kotor tuh cana sok 2,5 juta tau bray. Ya, Heh? itu itu. Mana enggak tuh di situ tangkapan si abah kan di akuarium itu. Oh, tahu umpan peting? Umpan penting teh. Oh, wis. Cana naon itu? Cana maruknya. Sama maruknya cana udah. Gitu teh. Kah? Iya, nya kieu. Oh nyeunu kieu? Bisaan nih. Nyeunu kieu bray. Saringan tuh. Kuning-kuningan. Ya hasil tangkapan teh bray. Oh bray hujan deui bray duh. Oh. Oh hujan bray. Baru turun hujan tadi teh, untung udah pada parulang. Oke bray, segitu aja lah ya review hasil umpan Mbah Uu sama tangkapan tadi anak-anak lah. Tuh udah hujan lagi bray. Baru aja niat mau ikut si bray teh udah hujan. Gimana kalau ikut men kehujanan itu bray. Pokoknya tonton terus lah video si Bray nya. Yuk subreknya yuk yang banyak. Subrek yang banyak. Yuk pada subrek yuk gitu kan. Pada subrek, pada like, comment, and jangan lupa di share. Oke, see you next video. Bye bye.